سلام علیکم برادرای شیر محمد. یک قصه عجایبات به خاطر من آمد درباره پردویتسا. درباره همه گوزیم درباره پردویتسا گو نزدیم. مرحمت ای خانوم‌های التماس گوش نکنه. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногун меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд. салом алейкум биродарои шер маҳмад. як қиссе аҷоибот ба хотирмон омад дарбораи прадаведсо. дарбораи ҳама гавзем дарбораи прадаведсо гав наздем. مرحمت ای خانوم‌های التماس گوش نکنه. نیلوفر میخزه مسکو میبیه ای طرف و طرف گیر میگرده هفته میگذره 2 هفته میگذره کار نمیوه یک مگزین ده میره پردویت قبول میکنه شه خیلی صاحب مگزین هم آدم خدا ترس نیلوشکه یک 2 روز کار میکنه شеф магазин гуфта ки я проверка кунам ҳамин одам чӣ хеле қудрати савдогирӣ дорам надорам омада гуфта нилушка яке ин ҳами клиент омад бага ки ин ҳами парда дар кор омада чанд сумай ба гуфта чи нархи навошу мегӯ мефурӯшимша бо чӣ кор мекунӣ гуфта ҳичи ба чӣ кор кунем дига гуфта не бояд ту харидора калашу тоути вақте харидор парда харид пардаро мепечонӣ упаковка мекунӣ меги апа меши ака меши стеклочиститель дар кор нестай ва мега стеклочиститель чо мекунам то бугу мебари тризор мешӯӣ пардаро мекашӣ намахе ҷон метава фаҳмидӣ ҳам бор савдо мера ҳам бизнес мо рӯшан меша 2 рӯз айбан мегузара шеф гуфта бурам кунам пардавец я провер кунам мебе салом алейкум нилу чӣ хеле саломатӣ чӣ хеле кору бор чӣ хеле савдо чӣ хеле хай майда рафтисай ҳамун момент я занак медуроя ин шеф ҳамуҷасда гуфтаем қане я тоутема бибинам ку чӣ хеле ту салом алейкум хоҳарҷон гуфта гуфта ва алейкум апаҷон мада гуфта як пачка прикладка бите як пачка прикладка як пачка прикладка гирифта мондай гуфта апаҷон стеклочиститель нima гири стеклочиститель гуфта хоҳарҷон ту ба ақли ё беақл ман стеклочиститель чо мекунам гуфта хай прикладка хириди се равно се рӯз қати ҳич ки секс намекунӣ ақлан стеклочиститель қати лу даашу бушу тозаак бояд ту нигоҳ куна парвоз айёвон субҳи содиқ бар моҳу шумо муборак худованди раҳмонӣ ай тамоми офату балоҳо нигаҳ бидора یک قصه سبینی پیشکش شما برادرای عزیز مرحبا قصه درباره برادر عزیز مهربان ما میرزا رحیم چندین روزا پلان میکشه فکر خیالا میکنه هیچ که نمیدانه و چی فکر کرده ای چی مقصد داره آخران پلانای ای چیه یک بگه ای کار همه خود دویده خانم داره سنی زنک یک مرگ کرده شده زنک مگی رو بخب تز بخب فوتبال کره ای ارقم کش میروره زنکی بیچاره حیران میشه مگه زنک جان ای رو بخب کراچی پال نخود ای وپراز جیز سمرتیه مگه مردک تو بیعقل شدی چکار کسی ای رو بخب مگه ارقم دن او خیلی یک 4 کنجو بکش اگر این کارو نکنی مگه تمام بکو تست که وپراس جیز سمرتیه خزنه که بیچاره مگیره ارقی مردک یک کوادرات 4 کنجو میکشه انا که جدول بگی انا ماری اینم خیلی 4 خانه کلتکه که هموشه تست که زنک بجم انا که همون رقمی یک چند خانه شی 1 2 3 4 خانه 4 کرا 5 20 انا که 1 تا 20 همون خانه ها بنویس زنه که بیچاره 1 2 3 17 18 19 20 میرسه نوشت مردک انا که کم تربیز قاق شوالی خیلی نیم ساعت 1 ساعت مگذره زنه که بیچاره در اویل خیال این مردک دیوانه شیشده همه خشتیان که زنک بدو ایجه بیا تز بیا چی گفت مردک با فوتبال کره ارقم کشه زنک
بالای 6 قطعی بالای 13 بخور